TTADC Super League ni bagai joto team ni team management committee rok tini khai chok khaija borno chung pura set topi jersey te flag boroni kaisa symbol by flag sanada tongo borno chung roi rok na ke tini chung launch khalai kha chini TTADC Super League ni jersey Chini media friends ono TTADC habang buhte kham ya pharo te tibor jorani kham chini oro press meeting mani heke chini TTADC habang buhte pas kango baisa chini kaisa event order TTADC habang buhte TTADC Super League nathani tongo tongo chini oro chukjak chini TTADC habang ni honorable CM Barmana Sar Purna Chandra Jamatia tiang logyo tongo chini Sports and UDFS Badagni, Principal Officer. Tadi tunggu sini West Juni, sini JDC ni Honorable Chairman, Barang Tony Deborma. Tadi omong macam sini bus kamu je sini bahaya sini event tu, bahaya program success plan ni. Awan bising tu sini officer sampai already final discussion pakai. Tadi bus kamu je sini youth round bagai. Chini Bubak Rani Naikol Phambai chini Honorable CM Nitin Mumbai entire TTADC balakin wants to tomo chini you drono chen kabang platform no karibo chen kumun vision te chen bahage chini you drono chen platform no nai kom future bahage snam nai dai chen drugs no chini you drone by bahage chen haksali tori nai chini you drono chen bahage health tor nai awan bagi chini se habang chini Bubak Rani Naikol Pham te chini Honorable CM Sam Nitin Mumbai chen bus kambo kaisa TTADC Super League khlaini bagi chen thangai tomo Takut sini orang saklem yang pernah bagi sini orang bersiam sah pun contoh sama dia no macam itu kan. Lekeh membaik contoh pasti ni dokternya media ni disingti hakam rawu. Tapi orang media hai mandat kene contoh no hakam dia baru. Ini sini press media, orang sini orang dengan yang sport, sini view sport anggota itu JDC chairman US ni. Sini yang saya kata je TTADC Super League tahu seng final ni bagai agi berseng announce kaja bukan misi berseng preparation ni bagai tercai tunggu date announce kain ni bagai ini almost final ungkang preparation pun ready injak kain bangun ni seng tahu announce kain ini berseng sini official by meeting kain ni 7 तारीख Komlong Stadium हो 7 तारीख Desember Komlong Stadium हो sini inaugural TTADC Super League jengkel na agak sini guest or korangma sini invite kaine ni bagai preparation naik tunggu tahu sini kono announce kaine ya ko sani ke sebab kaine sebab tongne confirm ya ko sini maharaja tu tongne boni sara beseng sebarno te invite kaine sini discussion kaine Ingat, inaugural program sini cultural program tonai, musanai, desanai, sini folk dance tonai, folk song tonai, sini mamita dance tonai, goria dance tonai, mah sini traditional te prasani, je jo palai payment awak kairo event बहुत कुछ चलना है ये बनी सारा तो sini football kesam player sini khas ini especially sini di prasani je football tu Borno tu sung invite kene aja tu. Sung total A by B 10 ta team ngai A ni 5 ta team B ni 5 ta team. Total sini 23 match ngai. Group league ngai joto ne kaisa group ni joto team by mark ngai. Sung joto somot home away sung sesta kene happen home away ni profession by exactly media je not ni borong not do schedule tongnai unokoti was schedule tongnai dolai was schedule tongnai ni tamus nai sipai jola west to tongnai ne chao do ni potisori wo tongnai udipur komti wo tongnai kilawa tongnai haike pamje ham school kot mo ombal puro tongnai ni Waini bajol Ratanpur tongnai haike sara tripura wo chini hasil lo hingga kaca bakai ni kuno jaga ke match ni. Sini omat TTADC sini Super League football. Jadi perahu mah first time ni national level lo live telecast kuno wani bago already Cox khalajar sini media partnership
already senajak joto jaga no live khainai ni bagai chini broadband connection ni bagai chini je ni no chini instruction nai je mado je ground no je venue wo chini football ni schedule nai a jaga wo broadband connection khaiwi live telecast khaiwi ni recording ro khaijnai chini diliwa tongai no commentator khainai ro korni software program senajak tongo nge oro jaga thung jehetu chini player or ni performance or ni skill thung oro postur mui thanai live mui thanai all india ni je gereng football thanai ro selector ro borobu ulo naitui kari mana boni chara bu sung OTT EDC Super League tournament ni bising tui bus kamo sung TT EDC ni kaisi team bu oro ni wo select mui thanai sini expert borok tongnai je test da tournament o je match o thangnai ro no thung match ni no sewi thangsa no gereng player to omo joto no chai mana ke chung aro ni bisi no je gereng bo bor no sung select khai ontoto 3 jona select khai denai aro player kaha jate sini tite edisi ni kaisa trak super team sung snawai mana jate tite edisi football team Yachini Sport Council already khajak tongo bono besung recognize khainai ni bagai chesta nai tongo jate sung paire ro event ro chini Sport Council ni bisipi sung thungroi mana ja nge o jaga sung first prize narakha 5 lakh second prize narakha 3 lakh man of the match ni player ni ani best scorer tongnai best goalkeeper tongnai oma haike joto ni alada award tongnai sung joto match no chini culture program sung narangnai mid time of behind 5 minute later period from time ke a jaga bu chini culture no sung chini di person culture no sung promote khainai ni bagai a jaga bu culture ni event tongnai same ni pro tongnai te mid time of later period tongnai oma haike sung tabo TT EDC Super League Saturday Sunday wo match ni onokuti wo tini khanke Saturday wo khanke te ni Sunday wo te dolai wo phanang ne nge chini media friends no bu ko bang na ro joto no chung schedule provide khai ro khanke ni ro ba aro khangi cover khai khanke chini di pasani bagai chini especially football player te football fan ni bagai play support nai khane khaklai oro jaga wo chini TT EDC ni joto kormi ro boro khung event no kaham ke management khainai ni bagai desu chesta nana nge omanu khunung ni naiwe je sungbu khaimani ichha tongke o jinista sung khunung ni nai khani bangai no sung tabo age normally chini ti brau football ung khai ke bo live no de ke bo ni record gori ung thango je se kurung thango bo tomai ma thango sung asa khaiwe sung o football tournament khaimani bisingte league khaimani bisingte chini ti prasa football kurung no sung kusugo ti sawe manai sung asa no sanai musu government ni sakhan mung khai ke je kurung je talent je skill tonai ro no kisa o platform ro wi korno kusugo thanani yakli romani siklai sung borono bijona kaisa team ni bijona borono sung masugo 8,000 klai onarium gorona je player west ni kung sipai jola ni kung joto team tonai borono sung 8,000 parban sung borono onarium roi thanai ke tabo December ting January nai final ngai February go tabo bu final semi final first second semi final ni der chung saklai me yakho tani ke chung tei bu apro jakjomo ke khaine ni bagai chung preparation na nai ani bangai no dek no chung saklai me yakho oro jaga hiring player charjona ni bagai provision na rakha jate chini ti prasa oro football khnai ro bahai no bai grno nai sirung manai ja o team mo na hawi ani bangai gorono request khaija khai instruction no jakha je dol first match thnai apro charjona no player list roiman jemon tabo 7 tarik inaugural program o thnai Sipaijola Tigers West begin boro a dino no borni hiring player ni list roimar ba baki je team tau Khoi Warriors ro
nini West Royal Log borok B group ni borok nai borok ni match front ni borok je hiring player ni list marna ge oma haike ni instruction oja hiring player rok ni bagoi bo sung onariam asuni include khainai je local player bai baksa jemon 8000 jotono local player no sung rokha baronai hiring player bo haino sung oi hisabo no roi thanai hiaba hiring player no jodi rang rawani khaike jangge journal ni team management committee ro borok bahaike arrange khai ronai omo borok ni depa sini oroni hoite sung borok no tamo snai chajanai nongjanai traveling cost bebang no sung ronai tabo south ni kuno player jodi not thangani klai khaike borok ni buses provide khaijanai food provide khaijanai tongjanai provide khaijanai sini office ni simi ge sung joto sombok je ma thasini titi edisi ni hoite players ro ni tongjanai chajanai thangjanai sung chesta khainai borone arrange khainai sini officer ro cooperate khainai তারপরে যদি কোনো পাবলিক নি কোনো সাজেশন তং খাইকে সাজেশন নাও जों চেষ্টা খাইনে যে বাহিকে কাম খাইমা যে অমনে যতন কববো সেনি কমলং স্টেডিয়াম ফাইনি 7 তারিখ ডিসেম্বর চিনি ইনাগ্রাল প্রোগ্রাম 12 টা নিসিমি চেঞ্জানাই যতন নাইফেবেদি পার্টিসিপেট খাইফেবেদি जों जे ताबो टोटाल कायसा त्रिपुरा हास्टेओ चिनि फुटबल न जों चांगा खाइने बागै चेष्टा नाय दंमानि हास्टेओ माहायके लाइभ टेलिकास्ट रो खायो माहाय इभेन्ट कत चिनि फुटबल लंगिया ख अमन जों ताबो सिगां चेंलायमानि ओ गोबां मा हयतो मिस्टेक रं मैमानो सिगां निसमि सामसाव हायफानो निरनि कॉपरेशन नांगो जे बाहायके खायके दै बोजों जाजम खाइमा दैसा काहा क्वालिटी मेंटेन खाइमा अमो पब्लिक नि ओपिनियन दोनानाय बरनि सजेशन बो चिनि थानियो तंनाय बे आसनो हामबाय जतन निरनि सुमु तंखाय के जों एस रो कुंते थुमानि जे बयस आबो के बस रिलेटेड बयस नि कुनो अमो करै नो बार एज नो बार 50 বছর তো কেমন ফুটবল थंमाया हायफानो যদি ফিটনেস तंखाय के बाद बाकी तो ব্যক্তিগত ফানং সেনা হাপানো जों 2 লাখ জোড়া যারা ইনজুর উঙ্গই অ্যাক্সিডেন্ট উঙ্গই याथे देराव ट्रिटमेंट ना खांगे एडिशनल बिसिते 2 लाख पर प्लेयर नि बागै 100 जना प्लेयर नस्ट हंके 100 जना नन जों 200 2 लाख के जों मेडिकल फैसिलिटी रोना इनका ते कैसे सम फाइनल इनका बहुत जगह सेंगा तो खुमलंग सेंगा फाइनल सेमीफाइनल फर्स्ट सेकंड सेमीफाइनल फाइनल ते इनेग्रल प्रोग्राम नि साराबो खुमलंगते 2 दिन टाइम मैच दंनाय हायफानो सेमीफाइनल नि शुरू होते माने फाइनल जरा खुमलंग स्टेडियम नि नाय बनि साराबो गसारो मैच दंनाय औ जागा खुमलंग तावबो फिक्सिंग को जों ते 2 दिन बिसिङो ननिरनो पब्लिकली चिने मैच फिक्सचर जों खुनुगै दंनाय बहुत बेनिगो बहुत टाइम वो सबाबै सबाब थिना अमो जों डिक्लेयर खाय कुनो डेरेस रक्ति दे एडिसन थे अब हायदा जानाय दत बिलाय हामबाय चिनेरो ड्रेस जर्सी 3 सेट के जो तो टीम नरना 3 सेट डिफरेंट कलर ते बरनि लोगो सह जों प्रोवाइड खायजा दिनि नंबरनो डेलिवरी खायनाय बनि कैप तंनाय फ्लैग तंनाय जे जार टीम नि लोगो गनांखेनो फ्लैग 100 टा कटर तंनाय सिकन तंनाय टुपी तंनाय ताने के जान जे सपोर्टर फाय बरो खुनुवानि नांनाय और जागा बरो एन्जॉय खायफिने नांनाय खानिबा जे टीम ओ फ्लैग टी फायखेनो अमो वेस्ट रॉयल नि हायनि सिनि जानाय जा माहायजा थुंसना जा दिनि न डेलिवरी खाय अच्छा सातै जा ओ मैच तो लीग मैच नै के सुपर फोर थांग द लीग मैच नै नाके नॉक आउट नै सुपर फोर गेस नॉक आउट नै फर्स्ट सेकंड सेमीफाइनल आरो न पाइने आफ्रो ते लीग नै अच्छा सातटा के जन के जे खरगुरी जे हायर नै माने मनाबो आबो ताबो आंगो मैच थंगपुर खरगुरी तुखा ताई गुबुन मैच थंगपुर ताई आलगा खरगुरी तु द मानफि ना बहाया वन टाइम रो लिस्ट रो कांगे आसन नै टुपी दे आले ब्लेन नि को कायांग नै से